Endio murimi ni atige kuigirwo mbeca ciake mwaka mugima nekirirwo mbia iria ciendio akahota gucoka thiini wa mugunda. Maundu maria mangitua suggest ni horo wa management committees cia kahua factory citu ni tondu andu amwe ao ni marakoriudu na millers na middlemen uthini aremi tondu ni maraheo mbeca nigetha mahote kwenderia aremi millers kahua kau na aremi makaga gutuika guteithika. Koguo turauga ni tura support reforms iria irathi na mbere na ithuĩ nginya kũrĩa county assemblies twĩ tayari kureherwo mawatho tuhote kumaraini na counties citũ nigetha andu mateithike. Tukauga ta Nyeri inyitane society ciothe mahote kwendia kahua hamwe o makirimeinaga na kahua kao gakabgrade originality ya kahua kao ga factory. Na kuringana na mheshimiwa Ndagita amacio no mamwe maundu maria marakorwo makiariririo kuria thiini aida atari karaihu Cecily Mbarire ni akorwo akigweta kana akiiturura kigweta maritwa ma millers aria makoretwo makihinyiriria aremi na CS wa trade ikorwo akiuga ati ni makorwo makirevoke license ciao ciothe nigetha makorwo makiregister weru makorwo makiheo marua meru makorwo makiruta wira. Tureciria no njira imwe ya gutigirira ati murimi ni akorwo akigia na mbeca muhuko. Munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua akihingura kigomano giki ni akorwo akiuga ati itanya rinene ria mucemanio ni gutigirira ati murimi wa kahua ni akorwo ikinyirwo ni mbeca ciake ihinda riria riagiriire na mbeca iria ciagiriire mbere ya mbeca cia murimi wa kahua imukinyire ikoragwo igereire andu-ini aingi undu uria mbeca icio cingiumaga hari na igakinyira murimi na njira iria yagirire. Ndenda kunyitanira na senator regi senator, pengine utuambie tu kwa kifupi, pengine unaona kama hii ni njia moja ya kupata kuenda tukipata solution kwa mkulima wa kahawa. Pengine ni kweli, sababu hapa tumekutana ma stakeholders wengi pamoja na wale wa kutunga sheria, wabunge, senators, na tuko hapa ndio tuweze kuona ni masuala gani tunaongeza kwa sheria. Tayari tuko na coffee bill katika Senate na yale mazungumzo tutaongea hapa ndio tutaweza kuongeza katika hiyo sheria, tuweze kuhakikisha ya kwamba sana hawa wenye cooperatives ama wakulima wanaweza kupata access direct ya mazao yao pale ngambo wanapouza. Kwa hivyo siku hizi vile inakuwa ngumu sana, sababu wale wanauza wanakaa na pesa wanawakata yote na wanakuwa hawana manufaa kabisa katika kilimo cha kahawa. Na juzi ama mwezi kama moja ilipita tuliona senators wakizunguka katika kaunti ambazo zinalima kahawa. Pengine zile resolutions mlipata mmezileta pamoja leo ndio mkwe mkizishikanisha alafu tupate now the bigger solution. Kuna public participation walikuwa wanafanya hii coffee bill iko Senate tayari. Na tulifika mahali tukasema kwanza tuweke full stop ndio tuweze kufanya kongamano hili, ndio yale mambo mengine yatatoka katika huu mkutano tuweze kuongezea katika hiyo sheria tunaunda kwa Senate na pia itaenda National Assembly. Kwa hivyo tulisimamisha ndio tuweze kuzungumza hiki kikao cha leo, hii conference ya leo, ndio yale mambo yote tunakubaliana hapa leo tutaongeza pia katika hiyo sheria. Asante sana. Ucio ni senator wa guku Meru Kithure na raugati Kithuri Murunge na raugati Kathuri Murunge na raugati thutha wa gukorwo magithiururuka county itiganite marambire gukorwo makirugamia nigetha muthenya wa umuthi makorwo magicemania makorwo magigiuka na solution imwe. Wacio umuthi ni muthenya wa mbere guku county-ini ya Meru na no marathi na mbere na gutha solution cia gutigirira murimi wa kahua ni akorwo ikinyirwo ni mbeca ciake. Maugaga ati ino ni ngurudi ya mundu muiru na turehoka ati thutha uyu wa mucemanio uyu murimi wa kahua ni agukorwo agitiga gucaya. Ndero mathaa makwa ni mathira Nyambe Njoki Mwaro studio kuma ku county-ini ya Meru njitagwo Wahu wa Ngugi. Tucemania na mwiroro wa Kameme TV mutaburuko-ini wa Mohoro na muthenya wa rucio na muthenya wa Kiumia. Mwarono waku studio muhuri wakwa wa bica etagwo James Maina. Thaingio muno Wahu wa Ngugi. Kigomano giki no akigwa giguthie kwa ihinda ria thikũ ithatũ na gitanyitwo kugia na mwerekera uria kahua kangigacirithio. Tugitigana na icio ni ati Minister munene Musalia Mudavadi ni okirire mwena wa mung'ethaniro ni kuregana na mendekithia ma mutaratara wa kigina wa mwaka uyu, akiuga matiri na wendi wa Kenya mateithike, akiongerera gutire thirikari ingihota kwihanda na gutungatira muingi uria kwagiriire gutari magoti. Akiria hindi ya ithurano cia ruhonge rwa wonjoria
Kenya National Chamber of Commerce and Industry guku Nairobi. Mudavadi ugite ya Kenya no nginyagia metikire kuriha magoti kuona ino ni imwe ya njira iria thirikari ikuhuthira niguo kuguithia garama ya muturire. Gitau Wanjiku na ripoti makiria. Minister munene Musalia Mudavadi ni orite a Kenya gwitikira kwenyitia muthiori hari urihi wa magoti niguo guteithiriria thirikari kwarahura utonga wa bururi. Akiari hindi ya githurano kia ruhonge rwa wonjoria KNCCI mwena wa Bomas guku Nairobi, Mudavadi oigite ni ihinda ria Kenya kuhimbiria mendekithia ma watho wa kigina kuona gutire thirikari ingihota itare na igoti. There is no country that can grow without revenue. No government globally has any resources other than those that it gets through taxation. Kureria mararegana na mendekithia maya Mudavadi amagwetete tandu eyendi na thu cia bururi kuona matire na kihonia kingi maraheana. They'll be painful, but I'm seeking your help on behalf of the government of Kenya that let us change this debate. Let us ask people, if you say that you do not like this tax measure, what is your genuine alternative? Because there's a financing gap to be filled. Oigite itanya ria thirikari ni kuongerera namba ya Akenya aria marihaga magoti kuona ikoretwo iri thi, akiuria Akenya kwa kuhenio ni ateti. The pain we are feeling as a nation is because fewer people have been paying tax, and the tax money is repeatedly coming back to almost the same people again. We need to find a way of broadening that base. And to broaden that base, we must make sacrifices. Ni oriti utongoria wa KNCCI kunyitanira na thirikari na gutariria Akenya mathina maria makoretwo mari muhinga munene hari ukuria na utonga wa bururi. Entrepreneurs as the ones who actually help us. Let us change this debate, maybe from not the issue, not the principle, but maybe ask how effective is going to be the management of the fund. How can we be assured that the fund will be transparent? Utheti wa marihi ma nyumba ndunatigwo na thutha. Mudavadi akiuga ni ikinya ria bata. People that have no shelter, and yet the constitution is very specific. In the Bill of Rights, the constitution demands that we must provide shelter. Gerifotera Kameme TV, Gitau. Tugitigana na icio, ruhonge rwa waki barabara nene Kenha ni rwambiriirie gwikira marori meru barabara-ini ya Nairobi guthie Naikuru igiri-ini ria kunyihia mitino ya barabara iria ikoretwo ikihanika ica ikuhi. Mihango ino yambiriirie ciumia nini tu thutha wa ruhonge guthingatithia uigiriki barabara-ini guku NTSA ikiruta mukana wa kuongerereka kwa mitino makiria mwena wa Naivasha kuria andu matanyihiire 20 ari hamwe na arutwo makuite ihinda-ini ria mieri iri mihituku. Ahuthiria barabara ino riu makenereire ikinya riri makiuga mugaru na marori maria marekiritwo hau kabere maya mari itariri ni maroneka wega no na kuri uguo magakiuria matereba undu umwe na ahuthiria barabara makorwo magithingatithia mawatho ma barabara. Hizo signboard zinasaidia sana juu kama kutoka flyover tangu zianze kuwekwa hatujasikia kwa hii barabara kukuwa na accident. Sasa mimi Kenya ningesema signboard wamefanya vizuri, wameweka na zinasaidia kwa sababu dereva akiwa mbali inaonekana vizuri, ina reflect hata usiku. Sasa Kenya mimi ningeuliza Kenha ni waongezee kitu inaitwa bump. Bump ni moja tu hapa Kinungi, hiyo ingine iko Kayole. Hapa Kinungi hakuna. Sasa kutoka pale juu pale mwisho wa rami kuja mpaka hapa Kinungi, hapo ndo tu bump iko. Sasa pale katikati kutoka Ihendu hadi hapa Soweto wanaweza weka ongezea bump. Na hii vibao vile imewekwa na Kenya, tunaona itakuwa na usaidizi mkubwa sana kwa waendeshaji magari. Kwa wale hasa wale watu wajui barabara. Najua driver ni lazima mtu akuwa kuenda mahali pengine. Lakini hizi zitasaidia sana kwa sababu ukiona ile kama imeandikwa slow down. Sasa hiyo mtu anajua hiyo mteremko, hata kama alikuwa ame overspeed. Hiyo mtu speed yake itaenda chini kidogo na ataona hiyo vibao. Na hiyo vibao inasaidia sana. Hizi ni kubwa mzuri, mtu anaonea mbali. Na tena ni mrefu kabisa, mtu anaionea mbali kabisa, ukitokea unaiona, una slow down. Alafu
Uzuri ya hii bao tena ikimulikwa na gari ni kama reflector, inaona ikimulikwa ndio fenye tu sasa tunaiona ndio tunaona hata mchana. Kwa hivyo hii ni mzuri sana juu inaonekana. Hizo zingine wanaekanga ni kidogo kidogo. Urari muthenya wa gikeno kuri family ya Jude Duta thutha wa kwamukira uteithio wa kumuthomithia kuingira secondary niguo gutwarithia na mbere mathomo make. Duta akoretwo akiruta wira wa nyumba kuona aciari ake ni maremirwo kumutwara thukuru thutha wa kigeranio gia KCPE kia mwaka wa 2021. Riu wabici ya murugamiriri wa atumia county-ini ya Kiambu igitamburukiria family ino guoko gwatha na njira ya kurihira Duta garama ya mathomo ma secondary miaka yothe ina. Onini thutha wa ceceni ya Kameme TV kumemerekia rugano rwa Jude Duta kuma itura-ini ria Njathaini Gatundu kaunti ya Kiambu. Mwiretu uria ukoretwo akiruta mawira ma nyumba na mwihoko wa gucokaniriria mbeca cia thukuru. Riu ihoya riake ni riguitwo kuona uteithio ni ukinyire family ino. Gikeno kia Duta gitinahithika agithie kwambiriria thabari ya mathomo thukuru-ini wa St Anne's Maria-ini kuria aramukirirwo na moko meri. Mbete umuthi ndi thukuru kwina handu mami arakinyite akaremwo kundwara thukuru na hadi nilikuwa nime give up kina diona kata ingithie na mbere na mathomo. Murugamiriri munene wa thukuru uyu Ann Karofia augite Duta ni gukorwo na ihinda ria guthoma agiteithiririo ni arutani niguo kuhota kuhonokia ihinda ria tamu imwe riria akoretwo nja ya thukuru. Twakena ni kumuoya atuike omwe witu na twina mwihoko through cukuru uyu ni gukinyaniria kirigiriro giake na kiria hihi ekwenda gutuika muturire-ini wake. So ni tukumuteithiriria through mataro, kumwariria, kumuonia no ahote na kwaria na arimu aria a subject iria agukorwa githoma nigetha mahote ona kumuhe remedial teaching ya kuhota gukatch up na aria angi. Family ya Duta ni coketie ngatho kuri murugamiriri wa atumia kaunti-ini ya Kiambu Ann Wamuratha kuona uteithio uyu urakinyanirio ni wabici yake. Ndiraremerio ni guthomithia mwana uyu wakwa na ni mugi muno tondu ina 324 andu ndirakinyite nginya mwihoko no ngai ni mwagate mama county Wamuratha no atunyitirira muno akaitwa kurathima. Ndiramucokeria ngatho tondu wa kundeithiriria hau maitu araremereirwo na hadi sasa ngina mwihoko ni wacoka riu na niguthoma. Akiaria thutha wa gutwara Duta thukuru, Daniel Jogu kuma wabici ya Wamuratha ni uritie andu a wendi mwega guteithiriria na njira o ciothe niguo kuhota gukinyaniria kioneki kia murutwo uyu oro undu umwe na angi aria maremereirwo guthie na mbere na mathomo kumana na ukia. Twagura mafuku na hamwe na oguo ni tohota kurihira Jude tamu 2 cia cukuru. Uguo ni kuga gwa kihinda giki afadhali aria maikorwo ringi ni maraciritie guka tondu tutikiguite aria mahotete guka kuona Duta no moke na marute kawira kangi. Matigakirage mundu aigua ni muhinyiririku aka speak out kana akeyumiria na akaria ni tondu atongoria ta ni Wamuratha mekuo kanitha ikuo na andu angi mangihutio ni Ngai na matuike guteithia ciana icio. Handu-ini ha Kameme TV tugithie na mbere gikundi kimwe gitari gia githirikari kia Grow With Us Foundation nikiuritie thirikari kuhitukira ruhonge rwa NEMA kunyitithia thinga kampeini ya kuhurana na uhuthiri wa minyore na muno makiria maratathi maria maumaga bururi-ini wa Uganda. Akiaria mwena wa Kitale hindi ya kuruguria kampeini ya guthomithia muingi mogwati maria maumanaga na uhuthiri wa minyore, mwambiriria wa gikundi giki Sara Kutahi ni augite thirikari ni ikoretwo igondereire guoka ni kurutithia wira mawatho maria magathikitwo ma kuhurana na uhuthiri wa minyore guothe bururi-ini kuona nginyagia umuthi kuri na kambuni irakorwo ikihuthira minyore no matari guthingata watho. Oguo wate iratathi hari uguo bara noguo rirathukia mitaro iri thondeketwo ni thirikari ni undu wa drainage. Kindu gia keri waikia maratathi macio kuri iria-ini, nyamu iria cie kuri iria-ini thamaki ni turoraga maica na miturire ya indo ciothe iria cie kuria rũĩ-inĩ. Umuthi kiria tukurongoreirie muno ni kwaga kuhuthira indo ciothe cithondeketwo na minyore
kumania na maratathi cuba na tukehoya andu mahuthire indo iria ingi ta cuba iria ciragurwo thikũ ici mundu ati wainuka no wikirage mai hau handu ha kugura maya ma plastic ugacoka ukamite haria bara ukameikia rũĩ uguo noguo tungihoya neo kiu nikio tukurongoreirie woko-ini ino itu ya umuthi twi guku Kitale. Kungi nakuo mwonjoria umwe ni ahurirwo rithathi na kuragwo ni ekinae aria megwithaite na mishinga taoni-ini ya Loiskut barabara-ini ya Nanyuki guthie Doldol utuko-ini wa gukia umuthi. Ino niyo njuragano ya ica ikuhi gutafanio mwena uyu ona thengia wa thirikari gukorwo ikiuga ni iratafania birigiceni ya kuhurana na ici a mahiu mwena ucio. Reke tunyitanire na mwandiki witu Francis Wawira uri uri mwena ucio. County Commissioner, tafadhali mheshimiwa wetu Sara Lekorure, tafadhali tokieni jamani, muweze kuokoa Ndondo kwa sababu Ndondo imekuwa ni mahali ya njanga. Imekuwa ni kama Mogadishu ya pili. Na sasa tumeweka Kabiro sasa kwa mochari leo hii. Hatujui kesho tutaweka nani. Kama ni operation, wafanye operation ambayo ni ya ukweli. Kama kuna shinda waende mahali shinda iko, wasikuje tu kukaa mahali hakuna shinda. Curfew ya kutoka saa 12. Lakini hakuna operation tumeona. Kwa sababu kama kuna operation, tungekuwa tumesikia kuna bunduki zimeshikwa kadhaa. Tunahitaji GSU camp katika Laria Koro kwa sababu watu pia waliama huko. Sasa huko ni mahali hakuna watu. Sio jana pia walipiga malori katika Laga sehemu ya Kantana. Kuna mzee aliuliwa ndani ya boma ya mheshimiwa na tangu auliwe hakuna mtu ameshughulika hiyo mambo inaenda namna gani. Kuna mzee Dolo aliuliwa pia, alipigwa risasi, Mungu akamsaidia akaponea shupu. Sasa wamemuua Kabiro, wamemuachisha na watoto wake. Aikari aitura ria Karibaribi mwena wa Thika kaunti-ini ya Kiambu mari na undu wa gukenerera thutha wa kuhingurirwo barabara njeru guku magithondekerwo iria ithukangite ni thirikari ya kaunti ya Kiambu. Kurumirira gwakwo gwa barabara ici aigithia ni mambiriirie kuguciririo mwena uyu na kuhingura biacara iria iguteithiriria hari ukuria na uthii wa nambere wa gicigo giki undu umwe na kuhingura mieke ya mawira kuri mbeu njithi ona muingi. Thirikari ya kaunti ya Kiambu ni yambiriirie mihang'o ya kuhingura barabara njeru itura-ini ria Karibaribi gicigo-ini gia Thika kaunti-ini ya Kiambu guku igithie na mbere na guthondeka barabara iria ciathukite. Kuringana na aikari kwa ihinda iraya makoretwo makigieka migendera-ini yao kumana na guthuka gwa barabara undu uria uracungiriirie kuhotoma kwa uthii wa nambere mwena uyu. The next level barabara cia rikari ni twirite MCA mamake arrangements uria thitima tugwikirwo street lighting tondu gutire. Magitariria gikeno kiao matongoretio ni Susan Kihonge uria ni umwe wa aikari mwena uyu ni ugite uthii wa nambere uyu ni umacenjeirie muturire wao kuona riu ni marihotaga kumiria magetha mao ma migunda na kuhota kwendia thoko-ini itiganite. Ithuĩ tukenete muno ni uria mutwikiire na tugacokia ngatho na tukauga Ngai amurathime tondu ithuĩ twariganĩire muno andu a guku Karibaribi. Reke njuge ihinda nĩ rĩrakinyire na uratuika wa gutwiciria. Na ni undu wao aigithia ni mambiriirie kuhingura biacara mwena uyu iria igucangira hari ukuria wa utonga wa gicigo giki undu umwe na guthondeka mieke ya mawira. We are happy given this kind of development ira twina riu kunera turona ri with the kind of leadership we are having then we hope these things will be done. Mwena-ini wake MCA wa tauni ya Thika Kennedy Mwangi ni ugite thirikari ya kaunti ino iri na mifango ingi ya kwandandura barabara ya tauni ya Thika undu umwe na kwambiriria mihang'o ya waki wa barabara matura-ini ma Ngoigwa na Kiandutu. Andu itura riri marathiaga tauni na iratu igiri hena kiratu gia kumira na mucie wagikinya haria Ramini wagicenjia kiratu kiu no riu pick up irathie nginya hau mugunda riu nginya ciana iragirwo ni ngari cia cukuru jawageti. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a.
Na mwirori mwende hau niho tugwikirira gaturumo mohoro Gitau miaraho ya umuthi gatho cia mwanya ni undu wa korwo nyitanire nani na muno makiria ni undu wa gucagura Kameme TV muthigi wa ruriri. Njitagwo Njorogo wa Kimani mwathiriri na njira ya ciiko auma Mwangui wa Mwangi ngakwendithiria miaraho na miaraho komiega tindia wega. Kameme TV muthigi wa ruriri. Na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana.